Ini karena Isra Mi'raj. Iya romelo iya ala kotoma meraja adalah hikmah. Iya kotoma kada hikmah berarti pak disengang. Iya kotoma kada hikmah Isra Mi'raj berarti pak disengang iya angkai na tampu hilalanna peristiwa Isra dan Mi'raj na nabita. Nah angka 23 agaga na pak guru ngetau pandrite uluk ko peristiwa ini. Jadi mudah-mudahan ang kawat di talolong matu. Nasaba meteta ni tu mameraja. Meteta ni ya ko tahu-tahu ni mameraja. Yan nang 10 na tahu ngumuro na 50 tahu. Berarti sekitar 40 tahun ni mameraja. Iya. Jadi mudah-mudahan ang kawat di ngilolongan. Iya, kebawa di tabawa rewa. Hikmah. Iya. Jadi makoye. Iro nabita Pak Bu. Watun na melo ipalalang o kupong Allah Ta'ala. Ang kedua peristiwa na alami nabita berkaitan dengan kehidupan na. Nomor sidi benena nabita kami nan napuji makunray kami nan masengarang yan narito Khadijah wafat. Masarame man niyatin na nabita korok. Amurena nabita makoto. Matetoy. Yang menjadi pelindung. Kemudian yang ketiga. Mases satoy pakalinong atutungal lino na berupa ekonomi. Nasaba di boykot. Tapi ia agagaewe susalinomi. Susalinomi. Na iya na ro po ng Allah Ta'ala nauli inabita berkaitan tema yang kayaka untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi dua rupa tu yang sana mayga tu rupan na pacarama, mayga tu rupan na pendapat. Iya kung katako si salay matu ya rupan dapat upalambang si bawa bisa tang talinga. Itu karena keluasan ilmu dalam agama, istilahnya keluasan na 23 ganna pak disanga hilalan agama. Jadi aja tak kermagi je nasi salah, mak dupa-dupa memang pataron atau pandita dalam masalah agama. Iya na melo upangolongan. Maka daya ro nabita watunna laipolay na ko malaikat Jibril laipuit memato arona nabita. Istilahnya dioperasi. Tapi agan na nabita yala, jantun na. Nayiro jantun na nabita, napatamay malaikat Jibril o kusidi onrong. Makarano ko dalelewe dalam satu wadah. Iyaro onrongnya, ang kami matuna wayna. Air itu adalah air Samsam. Iya ko tau pandrita papiki makadai lay bisay. Iya ko idi oko patareka ede. Nasabay ko makadaki ibisay berarti macarepa. Nadi na macarepa atin na nabita. Nataw dega atas salan na. Mapacing. Jadi makadami tau pandrita iya ro jantun na nabita. Narekosiges sa isi dia aga-aga. Wadingi mancagi pak burah. Naliteki baraka. Sehingga makadito pandrita patareka Wai Samsam ni melo na disari baraka po Allah Ta'ala. Iya ampay alik kesempatan. Pasigis sa isibawa jantun na nabita. Iya. Yagitan niya jantun na nabita ibisay. Air Samsam ni melo ipancagi pak burah. Makanya purana to nagis sa atin na nabita jantun na nabita. Air Samsam itu memiliki 2 keistimewaan. Iya ko inom ni mancagi pak burah. Yang kedua, nang pamasro tawin na rekoninong. Paselean re. Nasabak puray nagis sa jantun na nabita. Ang kamo pa ito agaga na barakaki po ng Allah Ta'ala kung manuro patareka, pay makadakaw na madupa-dupa ito pendapat. Hajar Aswad, yedi pole mangumrah, pole haji, ya gang kulea nga hatu untuk bawiro Hajar Aswad. Sila pa tawe koro, si jajja ay naklaw mo ha. Ang kalalo taw denu le makbawe, makbaw palikcin man na sangi. Nakama ni liman na napanimaw ko liman na. Pak dena nule latu
Onro lakdak na Mario Marano te bawi ro Hajar Aswad. Na ro Hajar Aswad pak batu. Oleh surugah. Menurut riwayat dia saya ulolongang. Batu pole surugah. Itilok kolino. Iya ro batu pamulan na maputih. Dia na mabolong. Maputih. Tapi onro egan na mitau bawi. Lete dosana lokoro na sabari ro batu mabolong. Makanya disebut Hajar Aswad. Tapi iya ro batuero maka dia tahu pandrita ya. Dega jamaah haji siba jamaah umrah. Bawi ya ro batuero. Seandainya Nabi tawattuna matawapa dia na bawi. Iya kene makamu Ibrahim. Onron na maceke Nabi Ibrahim na bau Nabi ta. Maka semua orang akan mencium makamu Ibrahim. Agak betulan lah. Hajar Aswad itu mulia. Karena Nabi pernah menciumnya. Jadi itu pendapat na tahu pandita ya. Jadi lai mulia kami Hajar Aswad karena Rasulullah pernah menciumnya. Tapi makada itu penjelasan na kodalele makada iya roh Hajar Aswad iya kolai bawi paselle liman na memato po ang Allah Ta'ala kolino. Jadi gini gitu bawi Hajar Aswad itu seakan-akan dia mencium tangan Allah. Makuilo. Jadi itu yan na ito nakalagurot na kalisiden ring almarhum. Iya ro tau bawe sanrawe-rawe na rekko na bawi liman na po Allah Ta'ala. Tapi cara mana gurot na kalisiden ring rampe yaro. Kemudian. Nabita mancaji guru ngetoy. Yan na melo yala hikmah na pa makalaki o na hikmah to. Iya ko to makada hikmah pa disang. Yan na melo yala. Magi na jantun na nabita bisay. Magi de di Dio. Magi de di Cemme. Atau magi de di Jenneki. Atau magi na yero bagian-bagian di perutnya tidak dibersihkan. Magi na jantun na. Na jantun na sitongan na. Digaga carepana tuh. Ini pesan. Maka daya komelo kolo si runtuk pong Allah Ta'ala. Atau iya ro anu melo elo kupong Allah Ta'ala. Pacingi bijolo atimmu sebelum jokka. Sinin na jama-jamangi o kumanang isanre. Kumanang isanre. Apa tahu kepujian ngisi bawa tahu ihlase atin na minonroy. Itu. Iya. Ya kada melo gi laya cangia tahu ya tahu de atin na minonroy. Jadi pakanjaki atita narekong kagaga melo ijama. Iya na masalok kwe masulat tu cepat. Tapi iya na makanja mo kwe akaran nuki. Maka itu kuncinya. Magi na kalay patamo kwe itu pesan. Sebenarnya makana bersihkan kalbumu sebelum engkau menghadap. Jadi pakanjaki na papipacin na ati itu termasuk sikiri. Jadi ya tau melo mas sempajang pakanjaki niya. Tau melo umrah pakanjaki niya. Melo haji pakanjaki niya. Melo mapuasa pakanjaki niya. Melo masidakah pakanjaki niya. Pakanjaki jolo kwe. Tas salakamay o kwe masolaman na to. Yan na to ampay alina pangulut tay Imam Nawawi at Dimaski. Dalam kitab hadis Arbaimun Nawawi. Hadis nomor sidi. Paling ada hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Tungka amala yang kapinasi boy niya. Majapu tungka amala ilolongan sesuai gaya kata. Oko manimondo. Kaya gatau puji riali kaya gatan niya. Kaya gatau ikhlas betul-betul beribadah. Oko minya emondo. Ipakanjaki jolo. Rampan na nyawata. Pakanjaki atita. Napay pamulay. Kemudian. Iya ati mapacingnya. Ina makanja manang ihalaw sa liwang. Makanja manang. Iya na tau makanja atina. Makanja ihapangkaw ka na. Jadi na mo maga. Egan na sa kingker tapake. Kumacare payatita. Legaga. Iya. Yan ati masala. Masala manang. Iya. Yan na may kataw pacay-cayran. Atina itu masalah. Yan ang kataw mapat di ati. Atina itu masalah. Betul kan lah. Oku itu monro dasarnya. Makanya atie iya rojolo lay bisay iya na rojolo lay paresa na rekotomelo makasibya.
Itu agurong. Salah kamay, apa nabita melona ipameraja, atin na jolo. Yang kedua, hikmana. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Telu agurong ng ngokwe. Telu. Yang pertama, subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan. Jadi di palalam ina bitta, dena lalam nga ipalalam. Ya kung kajak dinding. Oko masigi ta. Ya rojangi macan ne, cicam ni 24 jam itu dalam sehari semalam. Jadi kedua mi macan ne sesusiwan ni. Tapi nareko na puta ipu imang. Namo kasih ratu jadi toh. Kira kan? Jadi aku makadaki malaleng maputara sendiri jange cicem mi macane dalam 24 jam itu akan cicem. Tapi aku ipano inai puta. Namo ka 50 nelo ipacane jadi toh. Ipalalan ya sana ya. Jadi kole na malalas seko nero kemampuan. Nabita ipalalan. Oleh kenro. Tapi itu koya ede natapui nabita. Deni tapu nabita. Dena kada subhanalladzi asra bi Muhammadin. De to na kada subhanalladzi asra bi rasulin. De to. Jadi dena kada puang Allah taala napalalang isurona. De to na kada napalalang inabinna. Maka dami napalalang atanna. Jadi ya komeki malalang ancaji ataki. Komeki ipalalang. Jadi aku makadai hamba tanya nabi tabawang. Namoi diangkai oko hadir wat dito melakukan perjalanan ketika sudah menjadi hamba. Nah, jadi dia tu nak kena subhanallazi asra bi Muhammadin, dia tu nak kena asra bi rasulin, makadai bi abdihi. Nah ini atan nama nangi pong Allah Taala. Tapi ini mengaku na kuimo ka pong Allah Taala. Maka na atakku ye. Apakah mengaku ki maka iya atamu puang. Tapi nangakui ki kapong Allah Ta'ala. Yana persoalan. Maka itu pandita ini misangi presidennya. Tapi nisaki ke presidennya. Isa Prabowo. Itu. Ya kui maka dari presidenku ya. Isa. Tapi maka dari tanai Prabowo. Isa gaya ano ko kada de. Jadi pertama mesti diakui. Iakui ki mancaji ata. Ang aku ki mancajiata na kuito ki pong Allah Ta'ala. Ya kumiki ipalalang. Kemudian pelajaran ketiga. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Iyan na pokok na. Masigi, loko masigi Padahal nabita ka kaleko-leko. Dan alam po to. Ulo ko Makkah masjidil haram. Ibawalaw Madinah. Nasalay Madinah, ibawalaw Bukit Tursina. Okui Bukit Tursina, ipaliwangi Masjidil Aqsa. Ibawalaw Baitalahmi. Baitalahmi na parewa lo ko Masjidil Aqsa. Macene, iya ko okoy Makkah Masjidil Haram. Matarul law Masjidil Aqsa. Sisa bumi 40 na kilo jarak na. Sisa bumi 40 na kilo jarak na Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi nasaba okoy Masjidil Haram. Law Madinah, napalaw Bukit Tursina, napalaw Baitalahmi, napatamo ko Masjidil Aqsa. Mancaji 2,160 kilo. Dala lagi, onro belana. Macam ni ya. Tapi magi ayae. Okay. Magi ayae. Natapui duan. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Makadaka onna, pamulan na ro. Ammi raja manang peko carana. Iya kong kakampo melo talawi pak bu barakna. Oko ki manisa. Melo ki loju pandang. Ki loju pandang tate aserae le barakna kumek joka. Asam pajas sunna musafir ki oko bolata dun rakak. Ya tapura na masam pajas sunna musafir. Tatto kami maniati. Tania kan ni makada oko kak matu masjid rayana
pangkep masam pajalor. Di tempat ko memang niro atau masam pajasubu ki meki loju pandang masam pajasubu ki ko masigi teh tanya ka memang ni maka da insyaallah meka loju pandang rumatu oko ka pangkep matu masam pajalor masigi sigeri barat iya ko takko tasalai bolata tadapi ipare-pare tapa kecelakaan silepoy otoy atau tak balik na takko tomate aga pakutanana po Allah Ta'ala lo ko malaikat pole kenri yaro takku kenri melollah maka na pole masigi erona masampaja subuh melo ilok ko pangkap masampaja loro maka rin po Allah Ta'ala atakku yato na sabak polok ko masigi ilok ko masigi tapahan ni ya ko demo patapahan ni laulang jadi aja takkada meka lau jupanda matu okopi pangkap tole paman retangaso aja masigi yonroi mapalatu masigi to yonroi jokka yana riyasam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa magi rome raja na masigi na tapulo ko masigi padahal masigi lau Madinah Masjidil Haram lau Madinah Madinah lau Bukit Tursina lau Baital Lahmi na palo ko Masjidil Aqsa tapi magi na Aqsa itapu na saba okpi romatu latu masampaja jadi ako meki joka toli sampaja tonroi mapalatu maka da oko ka masampaja subwe insyaallah matu ko ka pangkap masampaja loro lepagi pare-pare manre tunubale denan caji masalah lepas siki baru manre baralle dena masalah nasabak magay capak na alalangi pura ni pau tapi leko-leko ki matu tanya na masalah ia ko mate ki ko pabalu barallewe ia matotu nakutan po Allah Ta'ala maka da kenri melo Allah maka da melo ilo masampajalloro ko pangkep itulah yang disebut dari masjid ke masjid siaga belana alalangata dihitung ibadah karena perjalanannya dari masjid menuju ke masjid, dari sholat menuju ke sholat. Itulah hakikat perjalanan. Jadi maka itu patareka kega alalangan lino, kega alalangan akhirat. Ia ko angka tahu maka da mesalayo ko na melo pasae malu alalangan lino miatu. Melo iloko na loko romandre alalangan lino miatu. Tapi nareko maka da oko ki jokai, oko ki romatu masampajaloro alalangan akhirat na yatu. Itulah perjalanan akhirat yang sesungguhnya. Iya. Tapahan ikan kaya loh. Oh iya. Nomor dua. Kan kena talolongan. Iki kendo ini loh. Namo ini dia oleh Pak Mega Toje bita pas sepeda. Kelompok pas sepeda. Ini rupa kelompok pas sepeda. Si pulungi maka doko ki masjid raya jok masuk peja sunat duha matu. Napa to jokah. Usahakan ini dapi okuami masam pajaloro. Iko matangangi masapeda tabuan no salo etamate. Salama ki apa alal amulanna lalangange capak na alalangange purai ukurun. Betuangan na polokpi masigi itu meloko masigi polokpi sampajange loko sampajange. Itulah yang disebut dengan Isra. Iya tona penjelasan napake tau matotta maka daka tau matotta na saba iya tau mato macocoy may kapake iya tu makade sampajat tepat tu biasa tangkali nga di sampajat tepat tu jenne teluka cerita bola rondang apa aku bola rondang ini kan bicara tudangi makui akatan iya rona bitta hak desa jadi ya kong katau pasala ya tu sampajat tepat tu jenne teluka tau de mina paham. Iya haro biasa waktu ku mak guru ku pesantren ni guru ta aji patahun ding almarhum biasa ku waku tanangi ku makne kia sampaja tepat tu makne guru ta biasanya mas sampaja tepat tu asam paja teruko pasti sambung sampajamu loro ta masya salah sampaja si kota mangeri biasa 2 telu mani tahun roi maku tanah angka 2 telu penjelasan dan itu terkoneksi dengan hadis.
Angka toko kita na pangulut na Hujjatul Islam Imamul Ghazali. Nuliang ko perpustakaan. Ihya Ulumuddin ya. Angka kita baca-baca ternyata na kita gondolo kapan Ustaz? Kita gondol na. Itu ko kita gondolo na mapandiulu baca. Makoy Iya riasange Pak sampajat tepat tu. Iya ko suju pacapurang pada nak kapuran ni masih pajaloro to. Iya deh na pakai, tapake ni matu pasarai. Iya ko suju pacapurang ni matu oko raka pacapuran na sampajang sarai. Tania ka meman ni untuk masampajang mangaribi. Ko suju pacapurang ni. Jadi tania ka meman ni untuk masampajang mangaribi. Suju pacapuran na sampajang mangaribi matu. Tania ka meman ni untuk masampajang isa. Suju pacapuran na sampajang isa. Tania ka meman ni untuk masampajang subuh. Magay. Iya tu kak sampajangnya dua niat na tu. Niat sampajang si bawa niat melo mas sampajang. Kita piu pakolinga niat sampajang nareko kata bere itawe. Niat melo mas sampajang oko pi suju pacapuran ini pakai. Jadi ya kau suju pacapuran na atau kan niati untuk pasi sumpung sampajang asarae. Agar nasa nadita hadesananya. Umatku adalah umat yang terbaik. Dia nagagat caukannya umatku. Nasabak magay. Meninggalkan satu kebaikan. Menuju ke kebaikan yang lain. Apa iya tu kota papatui. Cek delada tuat tu tapake mas sampajang. Sampajang loro 5 menit. Sampajang asara 5 menit. Sampajang magharibi 5 menit. Monro basige macurita. Kajang isah. Mak gosip. Sijang. Maga ni kira-kira. Na napay 10-5 menit mas sampajang isi jadi mak gosip bangkaro ni 40 atau 5 menit bangkaro iya. Jadi magis sampajangnya ni tutu beresalang na iro beresalang kak dua mi iya ko magay to mak beresalang nomor si iya ko to si runtu yang kedua iya ko magay iya ko to mas sarang kiro makanya beresalang lo atawe pasi sumpun ni wattuna sampajangnya mangoloy. Beresallallahu abiyawe napa mula pasang watun na sampajangnya labae. Aja jo mula pasang iko din atas sambu. Yan ang riyasa sampajat tepat tuh. Apa ang katualasan na pa makadamanan kay pasisumpu-sumpu makoy iya ro taumannya pigaw deceng pura cata. Cata itu napa iya komannya ki pigaw deceng icatai itaritonya palang. Angka na palang na cidi. Ko icata itu ya itarinya palang. Jadi ya kodena sampa jamay tatta toliang kaya roh palang ide na tasusu. Itu kanja na tomannya makanya sumpu meman nih. Jadi taniakan meman nih untuk pigaw isang pajang yang berikutnya. Iya na tu alasan na kenapa kita kekal di dalam surga. Padahal umur dan pahala terbatas. Magay. Karena niat melakukan kebaikan yang tidak pernah berhenti. Dan itulah yang dibalas terus menerus. Jadi tapahan ni kakak ya Rodi? Tapahan ni harus sampai jat tepat tu. Nega apa tu tahu salah pahan nasanya sampai jat tepat tu dia nas sampajang. Cukup ni bawa na pacenga mako na pumakapat ya panguloy atina na pakada. Alhamdulillah selesai. Wah. Dan niya sampajang sanayero tapak koro. Si salah penting cede jelaskannya tapak koro. Taruh kali saya cede lo koro tapak koro ero. Iyaro pakasibiang mak dupa-dupa. Angka pakasibian na matay. Angka pakasibian na docilie. Angka pakasibian na timue. Iya. Namo tu ya royawai la marupa angka to pakasibian na. Iya. Angka. Ya na tahu pura mak bayi ne na berhubungan apalah tu. Iya. Maka dari sahabat manang ka apalah ya Rasulullah. Na jama-jama maka aja maka dia nabita. Ya kotanya bayi ne mu pakoro maga. Nasa dosa. Nah saya tu sampai apalah. Ya nalo. Jadi angka mana tu pakasibian na lan rolere. Ati angka pakasibian na. Angka to tu nasabari na tatutu matu.
Jadi uko ni melo jelas kacede. Maka da usaha kanginangka pakasiweta tanya lepak lillah. Tania itu jumlah sampajang. Tania. Apa iya ko sampajang iris bilang. Iya ko baca Quran iris sama kada seko lampau baca. Iya ko pasida ke iris sama kada seko jumalana. Iya ko baca Quran iris sikiri puasa iris usaha kanginangka pakasiweta tania lepak lillah, tania ilak mata, tania parengkalingado cili, tania pikiri, tapi iya minon royo. Agayar merasa diawasi oleh Allah. Kemudian yang kedua, ia miilalan napasi sumpung. Sehingga dia merasakan dekat dengan Allah. Napanarap na ngerang-ngerang atas salana. Kemudian menghinakan diri di hadapan Allah. Ia naruyasa tapakkoro. Makadai nabita si jam ni tawe ta kepakkoro. Masarolat di inanya masam paja sunnah sisa burakan. Tapi tanya tahu aku masih ya? Tanya tahu aku masih ya? Dia nak kado ko pamasigi de. Wadi jaji tukang batu, ukui copok bola na tawe matukang nasi sumpung ngatin nasi bapu Allah Taala. Wadi to jaji Pak Galung, matangangi mak domteng nasi sumpung ngatin nasi bapu Allah Taala. Wadi to jaji Pak balu-balu, matangangi tu dah mak balu-balu nasi sumpung ngatin nasi bapu Allah Taala. Tau mas sering, tau mas bisa penne, makunraye manasu atau arwanewe tudak-tudak, wading dega onrong diikat dengan masalah ini. Ini menibawang. Tapi wadi to jaji, okui lalan na masigi tudak, na de nasi sumpung ngatin nasi bapu Allah Taala. Tapi angka tahu mabelay saliwa pole masigi okui copok bola na tayo makjama matukang batu. Tapi isi sumpung ngatin na si Bapak Allah Ta'ala. Aga nasa pong Allah Ta'ala dalam hadis Qudsi. Pong Allah Ta'ala maka na punangin Nabi Musa. Ya Musa, aku sangat merindukan hambaku yang mengingatku dengan kalbunya. Tanya lepak lillah. Itu aku makadaki subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, sikiri itu. Sikiri. Aku makai alhamdulillah, sikiri itu. Tapi kode gagak kedo lillah. Ia milalap bawang merasa bahwa dia bersama dengan Allah. Maka itu adalah tafakkur. Iya. Masa rolat dinanya masam paja sunnah sisa burakanna. Nareko yule tudat-tudangi kasi sambungnya. Ia natunah kada tau pandrita. Wa huwa ma'akum aina ma'akuntum. Itu masuknya ayat itu. Dia selalu bersamamu dimanapun engkau berada. Pasi sumpung matero. Kenro komonro. Kapo tu tahu ukui masigi tapi HP minau rusuk maka bela tinala tu pasae. Angka tahu ukui pasae tapi angkai atin si bawa pong Allah Taala. Itulah hakikat yang disebut bersama dengan Allah dimanapun kita berada. Sakangin angka kemudian angka pesan na guruta Imam Zazili makada iya ko ganna ni 40 taong umur. Nagay gani nakanak ko. Nagay gani. Iya naganna 40 taong umur usaha kangi nang kasalawa salawa iya. Ang kasalawamu de nalepa kang ilillah. Tapi atimmu mi masalawa lori nabita. Aja nalepa kang ilillah. Salawa ukoy lalang. Atau ati mi pakai masalawa. Mak bicara sendiri mo tu. Coba gretes aja tapakedo di lata. Ang kalalo tau ko din na terbiasa na lapisi sa gicapak lilana na tagtong ko kadanga na nabaca din na kedo. Iya mi bawa masalawa ilalang. Iya na terbiasa ya tu na mo macurita ki tuli masalawa tu ye. Iya ko terbiasa. Apa angka tu kilala wat di masikiri din na kedo timu. Iya na ruyasang sikir kalbu. Atau maka ada sikir rahasia ia menemuh.